Ja sam Slobodan Maslić, vi na kanalu Akademija ličnog razvoja. Čućete sad jedno interesantno i veoma korisno predavanje ajurvedske jedne metode mućkanje ulja u ustima. To je znači metoda koja služi za detoks usne duplje, a oralna higijena jednaka je higijeni cijelog tijela. Vi koji ste prisutni dobit ćete određeni poklon sertifikat povodom 20 godina postojanja akademije. Neki ćete dobiju i neke vaučere i bit će skripta. Znači ovo mućkanje ulja u ustima je drevna tehnika koja se koristi u ajurvedskoj medicini za uklanjanje toksina, poboljšanje zdravlja desni i osvežavanja daha i hiljadama godina se u Indiji koristi. Kod nas je bila popularna možda jedno prije 30 godina, ali ljudi su koristili ne hladno cijeđena ulja, a to ćemo da radimo koja, ljudi su koristili ovo obično jestivo ulja, koje baš nije najzdravije. Kako funkcioniše to? Pa pošto ulje izvlači te takozvane ne takozvano, nego pardon, ulje, da bi objasnili najprostije, izvlači bakterije i toksine iz usta i sluzokože. Zato što se masti u ulju vežu za te bakterijske membrane i tako pomažu njihovom uklanjanju i zato djeluje antibakterijska. Od ulja najkvalitetnije i najpopularnije je kokosovo ulje, koje ima i tu laurinsku kiselinu, ali vidjet ćete tamo natrium laureat nije baš dobar, a laurinska kiselina jeste. I u Indiji obično smatraju da je kokosovo ulje ili suzamovo ulje hladno cijeđeno najbolje. Međutim, može da se koristi i maslinovo, ono djevičansko, dobro je i kod upale desni, i suncokretovo ulje, ali ono je možda najmanje efikasno, ali isto hladno cijeđeno. Ovo je moj sertifikat iz Ajurvede iz 2013. Čisto da znate da ne pričam po nekom sjećanju i da sam prošao neke obuke iz ovih oblasti. Kako se radi ovo mućkanje ulja? Pa isto najbolje ujutro na prazan stomak prije pranja zubi. Znači prvo očistimo ovim bakarnim čistačom, očistimo jezik prvo i onda možemo da uzmemo jednu kafenu kaščicu ili dve usta, mućkamo, vidjet ćete ono se pjeni i pljuvačka se tu miješa, to se nikako ne guta, nemojte nikad naginjati glavu unazad, nego budite u nekom normalnom položaju. Kad isto to možete da uradite? Očistite jezik i kad se tuširate. Tad morate se istuširati, bar 5-10 minuta se tuširate, stavite ulje u usta i super. I onda najbolje da u ubrus to ispljunete, zamotate, bacite u kantu za smeće, ne pljujte u lavabo. Prvo što su to razni mikrobi, ostaju i u lavabou, a s druge strane stvara se naslage na cijevi, možda dođe do zapušenja odvoda. I nakon toga isperete ulje malo mlakom vodom ili slanom i operete zube kao što operete. Doće do, ako ima loš zadah, neko da smanjuje loš zadah, upala desni, smanjit će se crvenilo i krvarenje desni, doće do izbiljivanja zubi, detoksikacije organizma, čak ako imate suvu usta i grlo, to će da isto tako pomogne. Kad je to, koliko to često treba da se radi? Pa najbolje je svakodnevno, iako treba i tu praviti pauze, ali 3-4 puta nedeljno ako nemate vremena. I krenete obično sa 5 minuta. Pa onda ćete vidjeti na 10, 15 pa i do 20 možete da povećavate. I nemojte gutati ulje, ne znam da li sam rekao, to je jako bitno, ali u slučaju da progutate, neko vas uplaši pa vi progutate, onda bilo bi dobro da dobijete proliv da to izađe iz vas što prije.
Kada očekujemo rezultate neke, pa polako rezultati dolaze i moramo biti strpljivi, kao i u svim prirodnim metodama. Rekli smo, pošto sad su bili ovi kursevi bioholografije, evo to što ja sad imam preko ove druge doručne kosti, pa je bila pupak terapija, zato sam napisao oni koji su bili na pupak terapiji da bi ovo bilo, da ne kažem, obavezna obuka, ovo je samo nadogradnja vezano za ulja. Ako 3 mjeseca imate, ako 3 mjeseca nastaje neka bolest i obolite, onda treba vam 3 godine da ta bolest nestane. Čisto rezime, već smo rekli, znači očistimo jezik, uzmemo ulje u usta, 1 do 2 kafene kaščice, nemojte puno ulja, onda ćete bukvalno da se zagušite 5 minuta kad držite, kokosovog ili suzamovog, posle, na primjer, uradite tuširanje, ispljunete u ubrus, bacite u kantu, isperete mlakom vodom i operete nekom pastom prirodnom, bitno je da nema fluora u njoj, ili nekim čajem, što smo rekli, nane karanfilčića i tako dalje. Tako da, eto, ako krenete to, javite i pratite šta vam se dešava. I sad ću da vam kažem, ako imate, na primjer, problema sa desnima, evo vidite kako su ovde ovi gingivitisi, onda može da se koristi kao baza ulje od kokosa i dodamo 3-4 kapi ulja od karanfilčića koji smanjuje upale. A vi krenite sa manje, možete i sa 2 kapi. Na primjer, ulja čajevca protiv bakterija, pa onda ulje tamjana, ne timjana, nego tamjana, da obnavlja tkivo desni. I može isto i suzamovo ulje, ako je baza, ono također isto jača desni, smanjuje bakterije. Već smo sve rekli, da ne ponavljamo, ovdje vam se ponavljaju u tekstu i rezultate očekujte otprilike nakon 6 do 8 nedelja. Ne možete odmah da imate rezultat. Vjerovatno će od nekoga da se smiri ta upala. Dodatni neki savjeti za desne ili gingive, da možete i prstom da masirate kružno. Znači, kružno ovako masirate desne. Najbolje ove što u donjoj vilici da ih izvlačite na gore, jel kako raste trava, a ove gornje, u gornjoj kako pada kiša na dole. I te razne kombinacije, kod nas je žalfija prisutna. S tim, ako žalfiju ili kadulju koristite za ispiranje usta i desni, dovoljno je da taj čaj samo proključa i sklinete ga s vatre. I kad je već ta temperatura da možete da ga držite u ustima, to je ok. A ako ćete da pijete čaj od žalfije, on mora da ključa 3 minuta, da vriji, i tu se sad oslobađaju i kremene kiseline i još neka jedinjenja se razgrađuju, a ta jedinjenja su dobra za tu dezinfekciju sluzokože, ali kad ih popijemo, ta jedinjenja razgrađuju eritrocite. Znači, čaj od žalfije za pijenje mora da se kuva 3 minuta. Vjerujem možda to i svi da znate, ali nema veze, neka ostane ovo zabilježeno i snimljeno. Znači, i tom masažom mi pojačavamo cirkulaciju. Da vidimo, ovdje sam nešto preskočio, nisam, da. I gledate da čitajte etikete i sastave i na pastama za zube. Ako piše taj SLS, to je sodium lauril sulfat, natrium lauril sulfat. On se ubacuje obično da te zubne paste budu pjenušave, a u stvari on pravi ranice na desnima, tako da je to više otrov nego što nije, ali laurinska kiselina nije. Sad, koliko dugo sme da se koristi ova metoda mućkanja ulja? Svakodnevno 5, 10, 15, 20 minuta, koliko možete, na gladan stomak.
Pauze mogu, ovdje kaže 6-8 nedelja, to je to 30 do 60 dana, znači možete mjesec, dva da koristite i onda napravite dan, 2, 5, 10 dana pauzu ili 2 nedelje i opet nastavljate. Ili možete kad ste već zadovoljni svojim rezultatima da to koristite 2, 3, 4 puta nedeljno kako vam odgovara. Pauze se prave zato što dugoročno korištenje može da izazove prilagođavanje organizma, pa povremena pauza reaguje, znači da naš imunni sistem radi i bez tih dodataka. Koje bolesti i probleme možemo da ublažimo tim mućkanjem ulja? Oralno zdravlje da popravimo, da uklonimo bakterije i otrove, toksine iz usne duplje, da smanjujemo upalu desni i gingivitis, da sprečavamo karijes i loš zadah, jer karijes je bakterijski problem, uzrok, da pojačamo zube i desne, pomaže nam za imunitet i za detoksikaciju, zato što izbacuje toksine kroz usta i preko jezika, poboljšava funkciju limfnog sistema koji je jako bitan, to je naša kanalizacija, bitno da nam ti svi otrovi odlaze, poboljšava probleme sa varenjem, može da smanji probleme sa želucem, crijevima kod gastritisa i kandide. Zatim mućkanje ulja u ustima poboljšava apsorpciju hranljivih materija. Kožne bolesti se povlače. Zašto? Zato što smanjujemo toksine u cijelom tijelu. Može da poboljša stanje kože kod akni, ekcema i psorijaze. I sad ako to, na primjer, još napravite kombinaciju sa ovom uljeterapija pupkom, preko pupka, to je još super. Smanjuju se upalni procesi u tijelu, nestaju glavobolje i migrene, pomaže kod hormonalnih i stresnih glavobolja, znači hormonsku ravnotežu uspostavlja i velika je pomoć kod problema sa štitnom žlijezdom i kod svih hormonalnih disbalansa, zato što oslobađamo se otrova i odmah nam je lakše. Samo da vidim koliko ovdje još, imamo još jedan rezime. Namjerno ponavljam, rekli smo ponavljanje učiteljica znanja, da je korisno da koristite od ulja kokosovo, ono virgin, to djevičansko, jer je ono antibakterijsko, dobro za zube i imunitet, suzamovo za jačanje desni, maslinovo, bogato antioksidansima za detoks i suncokretovo hladno cijeđeno. Kod nas je to možda najpovoljnija cijena. Mogu se dodati 1-2 kapi eteričnih ulja, karanfilčića, čajevca i tamjana. Kako se pravilno koristi, to smo već rekli. Prvo se istruže jezik, iako ovdje ne piše da se istruže, znači očisti se jezik i na prazan stomak se uzme 1 kašika ulja. To ću možda posle predavanja da dodam. I mućka se 5, 10, 20 minuta. Najbolje 10 do 20 minuta. Obično kažu negdje da pravi detoks počinje posle 12. 13. minuta. I naravno da se ne guta. I pljuje se u ubrus i da ide u kantu. Ispira toplom vodom, slanom vodom i peru se zubi kao inače. Za početak vi počnete sa 5 minuta. Onda su mi postavljali ljudi pitanje da li može da se koristi ricinusovo ulje. Vidite da sam ga prekrižio, precrtao, jer je ono gusto, ljepljivo, teško se mućka u ustima, ima jak, neprijatan ukus, laksativno djeluje, ono i preko sluzokože ide u krv, ili ako ga isto progutate, odmah ćete završiti na WC šolji. Ne djeluje antibakterijski kao druga. Znači, najbolja ulja kokosovo, suzamovo, maslinovo i hladno cijeđeno, sva da su hladno cijeđena, suncokretovo. Sad za ricinusovo možemo da ga nanosimo s polja na lice, pa može ono malo i na desni, ali ne baš da se mućka. Sad, poklon svima je ovdje, bit će ovaj sertifikat, koji je meni ovdje isto iza leđa, da ste vi oslušali ovo mućkanje ulja u ustima i da znate kako se to radi, jer vjerujem, mi koji smo starija generacija imali smo prilike da se susretnemo s tim, ali ovo vam daje za pravo da, kako da kažem, da imate pravo drugima, daje vam
za pravo da imate pravo. Drugima da date savjet taj koji je zaista tačan i ispravan. Znači, morate da ga upozorite da bar ovim čisti jezik, to može da se kupi ili improvizuje, i da mućka ulje i da to sve ostalo posle ispere, ispljune, ispere i da očekuje neke rezultate posle 6 ili 8 nedelja. Odmah kažete, neće sad odmah sutra da mu bude sve kao što bi mi to voljeli da sutra nam bude sve gotovo. Ovo je raspored za februar 2025. obuke. Svi koji imaju neka pitanja mogu da pišu Akademija ličnog razvoja veseloa@gmail.com. Mi imamo 9. ponovo duhovno druženje. Ovo je sad bilo 1. da ne kažem vanredno, i ovo je iznenađenje. Namjerno nisam najavio to šta sve može da se dobije. A dobit ćete, kažem vam, i neke novčane vaučere. Imamo, znači, u ponedeljak 3. bioholografsko isceljenje završavamo. Od 10. vi možete da podijelite i na svojim Facebookovima i mrežama. To vas molim, jer kod mene je jako smanjena vidljivost još od COVID-a, tako da ja imam, moja je grupa Prirodna medicina koja ima 8.500 članova i ja kad objavim nešto, kaže domet objave nula. Tako da je ovde radiestezija i geobiologija kurs. Biće online, evo otprilike on ima nekih 7 predavanja, skoro znači cijeli februar. Ovde imamo prva 2 dana zajedno, posle na svaki drugi neki dan, i počet ćemo sa anđeoskim pečatima. Evo, biće 2 predavanja, a mislim da je u martu još nekoliko predavanja. Ovde su reklame, sad idu u stvari reklame i neke moje knjige. Obično u Sujev Reiki za 1., 2., 3, evo ovde se vidi i 4. stepen. To isključivo može da se uradi inicijacija uživo. Svaka online inicijacija je kršenje kodeksa i etike Usuija i mi smatramo prevara, međutim mnogi to rade, Holy Fire, bla bla bla, to mi ništa ne priznajemo, jer to je kršenje etike i kodeksa Usujevog Reikija. A vi sad možete da radite kako hoćete i šta hoćete, i što učitelju trebaju pare, pa može tako, pa svakom trebaju pare. Ovo su sve isto moje autorske knjige, obuke i kursevi, karmički reiki, reiki za životinje, karuna reiki, ima još puno tu tehnika. Ovo koristim da reklamiram i ova 2 kursa koja su sad skoro. To je ovaj kurs pupak terapije i bioholografsko isceljenje preko druge kosti doručja. To su odlični kursevi samopomoći i to zaista preporučujem da svako ima završeno iz puno razloga. Sad, ako dođe do tog što nam najavljuju i prijete nam, neće biti struje, neće biti lijekova, već nekih sirovina za lijekove nestaje, onda ćete vi imati razne tehnike kako da pomognete sebi i drugima, a to je od pupak terapije i ove akupresure bioholografske. Sledeće, ja vam se sad zahvaljujem za pažnju. Mi nastavljamo sa druženjem, ali prestajemo sad sa snimanjem ovog dijela. I vi koji nas naknadno gledate, sve što budete imali da pitate, Akademija ličnog razvoja veseloa@gmail.com.